Bible in hun hunga Jerusalem le Israel rama thil thleng tur a soilok alo thlen dik dan fia taka puan zarna ziak tu elkia chong thu hun hung mesia in ro arel don huna Israel rama thaliar lo parvul dan tur chu Bible in heti hian a hril loka thaliar le rampil ril chu alo manga ramro chu a hlimin phul pangparangin aparang heta Bible hril lok na le history ang zela thil lo thleng dik chat chat hi kan puang zar don ani Israel ram le Jerusalem chiawna thalera a chantak dan chu Joshua hoba ram tiaman lua Israel ram aloni tak dan te Davida lal thut thleng le anhulama atlak chiat dan te Babylon Medo Persia Greek le Rom hovin Israel ram anop tak zel dan te chu Bible le history lama zialan vek ania lali suwa le tirko pola te rong bol lai ngei poin Israel ram chu rom sarkar nuaya aoma heta tanga anulam zel thale ram rova achan chho zel dan hi history atangin en lokila edi zathum somruk le bathum khan Roman Emperor Juliana Khan Isua shillokna temple ti chiaw ani tur thu asoi kha noi chi atuma wangin temple din thar le atuma heta temple sak thar le tuma an beila hian thilmak deuh alo thlenga Juliana thianpa Amianas Marcelinas chuan chu thil thleng chanchin chu heti hian aziaka Juliana chuan temple din thar le na hna thok tur chuan Antioche khuami Alipiasa aruata Gavnorin atan pui boka nima sila makdeu main meal hlom lian tak tak chu alo thlok chuak ta fur maya na thok tu engemaw zat an kanga an na an chunzom theilova atopa phei chuan an pam tul ta thakani ti in azia kani achunga kan soyang deuh khian Juda Israel nam nilovin Israel rama in benbel antuma aram leilung hlok na chhor antuma piangin indona lirhing le thilmak tak tak thleng om zia thin ti history lama zia lan ani bok Israel ram le Jerusalem chiat na sang Bible hrillok na tidik tura ain buat sai na chu indona chiar sen lo helna crusade leilung chiat na sang ti chuan edi somsaria Jerusalem ti chiat ani atang chuan Israel ram chu afang vel renga heng leilunga chiat na sang Israel rama thleng to te hi alangsar zual hanen taila edi zathum somruk le pathuma Galilee lir nging na tak athlenga edi zasari somni le pakwa lir nging pasari na anti maya thleng boka edi sangkhat zani pahnia Syria lir nging anti kha athleng lea edi sangkhat zathum somni le pasaria Shri rap thlak tak Black Day tina tuama edi sangkhat zali le pahnia khaw khuap an puang waka timuran Jerusalem alak theilo pha boka edi sangkhat zanga somli le paruka lir anging lea edi sangkhat zasari somnga le pakwa Daniel East earthquake athlenga edi sangkhat zaria somthum le pasaria Galilee lir nging ming thang tak the Shaphet earthquake athlenga edi sangkhat zakwa sompanga khaw khuwa papuang lea edi sangkhat zakwa somni le pasaria Jericho earthquake anti athleng le bokani kum sangkhat zakwa sompanga a khaw khuwa puang bakhian March atanga October thla thleng awa Palestine rampum deuh tho chu andap chuak veka thlai anti chereu deuh veka Jerusalem a chengten an tuarna sa eme mani he khaw puang chungchang hi New York Times chanchin buina zia dan chuan mitlin tok chu khaw khuapin an khu vekani ati hialani kum sangkhat le zariat lai hol chhovela kha chuan Jerusalem a hian mi sakriat vel chau an chenga pathian khopui azon chu aram chanatan chuan anna hle ani engwangin nge chuti taka Jerusalem chu atiau tak maile pathian lekha thua tang nge in soifiango Leviticus bung somni panga le somni le paruka chuan mishing tetana cholkar tina sabat ruat an yang chein ram chu kumsari na pianga chol tura thu pe kania Leviticus bung somni panga chang nia tanga changli Israel a thla te biala an hne na ram ka pek chewi in bathlen hun chuan ram chu lalpa mingin a chol turani ilova kumruk chung chu thil I chinganga akum sari kumero chu ram chol derna lalpa minga cholna anianga ilova bu bali ching turani lova igrep huan isat no turani heklo athupek anoi du lowa wangle
ram an chol tir du lo awanga an ma ni hremna tur chu zia lan ani boka Leviticus bung som ni paruk chang som thum pahnia tanga thum nga chuan in ram chu ka ti chiawanga in mel ma chu ta om te chuan mak an tiang tin nam dang te ji nga ka ti darang chewa tur chewin khandai chu ka phoyang ti chuan in ram chu a chiawanga in khua te chu aramang tin ram chuan a chiaw chung zong le in mel ma te rama in om chung chuan a chol ni ate chuan a hlimang chu ti huna chuan ram chu a cholanga a chol ni ate chuan a hlimang a chiaw chung zong chuan a cholang inom laya in chol nia chol ve thin lo te kha pathian thu pe kanga kum sari na aram an chol tir du lo chuan Israel mi puite chu an mani ramata chiaw an nianga chutia an chiaw chung chuan ram a ha cholanga ama a sabat aman theilo zong zong ai alo sabat ve theidon ani chu Bible shillok na adik zianem nget tura Rabbi te soifiana kumsang khazakwa somni le parukhan Rabbi Mosiben Nachmen Khan Israel ram tluseto nu chu azuk loa chuta athil mu chanchin chu afapa hena ale khathona heti hian aziak nge ani Israel ram chu mun rausan nasataka ti bol hlo to munani mun thiang hima piang chuan suasam na sat atoka ram chung zong zonga Jerusalem tluka ti chiawna sat aum lo tin kumsang khajaria somruk le pasari kuma thusiak tu lar tak mak tuainan Israel ram atlo chanchin azia po kankal zela kankal thui po le ni asazwal ting maya ram ro le lunghun mai ania atui hnai lova engkim mai chu angui vek ni in alang thing le thlai hring te hmu tur om lova olive thing chu soilo thalera thing to thin kektas tangyal po hmu tur om lo ram chu thalera achang zo ta veke moti turani Jerusalem le achevel tluka han thlira mishing meeting wai theiram om theilo hi alang ti in azia kani Rabbi Menachem Cohen point edi somsari le anulam kumsang khajaria chhothlenga Jerusalem chanchin azia po khovel mun sang ruwa tuitlak tlem changin tram atla zeu thin ti kan ria nima sila chung hun te chuan ruwa tui tam tok adon le nuin ram thataka achang zui le mai thinani khovel ram sanga hetiang thil thleng hi kan hu thina nima sila ram pakhat Israel rama ero khitiang khi ani ve ngai lo churam chu huninge molai kha chuan ram duam tak le ra thatak chua thin alo ni toa nima sila edi somsari atanga kumzabi somni na raldon thleng ni nuai ruk sing ruk cheta te khan arwa tui don thin te chu chu sak vekani ti na soyani Judaism Rabbi Rasi chuan hei hi Israel te tan mal som nani an mel ma te chuan Israel ramatang chuan lok na engma tel turemo seng turemo an nei don silova Israel mi puite an mani rampon lama an dar sar chung zong chuan ram chu ti chiaw ani dona wangin ti na soyani achunga kan tarlan Leviticus bung somni paruk chang som thum pahnia tanga thum nga a pathian lo soilok to anga Israel ram ti chiaw ani dan le a chiaw chunga Israel ram a ha chol dan chu achunga kan soya tang khian a sia thiam thei mai ome hetia ram a ha chol theina tura ti chiaw ani kherna chan Leviticus in a soilok to angei khi ani zia chungchanga Rabbi Menachem Cohen chuan ngainom takin heti hian a shilfia kumzabi som paruk na lai hola khan tak sokha Jerusalem atangin chuak lota sela chuan kumsang khazakwa somli le pasari vela khan makta duai tam tak an lo ni to anga chutiang zata tam tak sokha Israel rama lo la cheng reng ta sela engtin nge sang khazakwa somli le pasaria khan Jews hote kharam thiang hima an le le theyanga chung mi pui makta duai tam tak te chu Jews ten engtin nge an lua lan theyang le chutianga mi pui tam tak te chen na in le lo le anei zon na zong zong ba chu sakemo valua lan emo tur le an ma ni ram tar ki lama kir le vek turin tuin nge phun ngamang le chutiang din hun chu ninga chela chuan League of Nations le United Nations te khan Palestine ram chu Jews te pian le mo na angin apuan sak thiang don lo shim shimani khati lai khan Jews te chi akha ram leilung lua tu anga puan thei an nia Jews te ti lo chu khati laya Israel rama ko sa te jinga chuan chuan hi thlenga lo kho sa to te chu kut zung tanga chiar tham lek tak mewan ni ti in asoyani Israel fa ten anram an rau san lai khovela an ba vai laya
Israel ram ti chiaw ani na chan chu kan lo se thiam ta pathian lo soilok to hrilok na ti dik tu ani ram ti chiaw ani lai chuan Israel te mel ma nge ngei point Israel rama tangin eng hau sakna ma an chu chuak theilowa Israel fa te pathian in ashwai kir le ngei theina turin ram chu alo in buat sai ta zo kani theipui kunga tangin zero hei aya hun hunung hrilok na chiang kuang om lo mathaya bung som ni pali chang som thum le pa ni ti chuan theipui kunga hian ate khin thu zero atang alo nova anna alo chor chuan ni pui athodon ti in shathin hun hununga Israel te chandam na tur an din chuale na tur chu theipui lo chor no ne na te khin ani ta bok Ezekiel abung som thum paruk chang saria tanga som pakhata chuan chu wangin lalpa pathian chuan heti hian atiani ivela namte chuan an ma ni mual phona an phur nge yang tin ka kut kaleke nang ni ro chuan o Israel tlang teu zar in chuanga kami Israel te tan ra in chuang an local maidon sia ngai ro in lama tang kanisia in lam ka hoyanga ri durin inomanga chituin inom bokang in chunga mishing ka tipunganga Israel chungte zongzong an vai poin mun ram te chu siam thatin omanga khopui te chu luain omang in chunga mi le sa ka tipunganga an pungin an huingi lang inom dan ma sa angkhan luain kom tirang chewa atira inom dan ai ma tha in ka siamang cheu ti chuan ke hilal pa ka ni ti in siang juda te le khaburin talmat chuan heti hian aziaka o Israel tlang teu zar in chuanga kami Israel te tan ra in chuang an local maidon sia ti thuziak luka Israel te chandam na tur puan chuana le chin chiana chiang kuang om lo ti in rasi chuan Israel chu ram thatak alo ni huna mesia chu alo hnaya hei aya chin chiana langfia hi om lo ani ti in a soibok ram ro a hringta amakasin Israel te an mani ram nge ya an kir le atang khan oi om lo khopin ram chu alo thale ta in nasa takin ra achua le ta ni Israel chuan khovel mun sang sanga thlai na le ra chi sang te la te le pangpar chi sang te athon chuak ta chur mai ani chu yanetnews.com ni som thum pakhat thakha chang ni le pasari chuaka chuan Israel rama pangpar ching tu te chuan pangpar khoi chi makta duai za som ni le panga zet ton sanga aya ri chu kan ma lok Valentine's Day ya man turin Europe rama athon chuak ta chur mai ti in Asia kani tuna chuan achianga afiata pathian hrilok nang zelin engkim athlengta a kan mit mu nge ya Israel chu an ma ni rama hroilu le an nia ram ti chiaw vek to point ra achua theira le thlai chi sang athara pangpar chi sang an parvul le ta hei mai alani leinem kumsang khajakwa somruk le pasaria nirukin dawa chuaka Jerusalem pumpui chu Israel kuta alu taboka chumi aya hnai waya ahun laya US President Donald Trump chuan Jerusalem chu December ni ruk sang ni som pasaria Israel khopui ani zia apuang tarupa US Embassy po Tel Aviv atangin Jerusalem lama ason lut tarup mai bokani Bible hrilok na ang zelin thale ramro chu alo parvul tarup mai ani tuna thlak hi en wangwangla tunma kumsom saria thale ramro chileilung tuma lua theilo ani ti ioi lo hial zo kang ma se tu na ero achor no tamiau sia ioi du emo du lo emo Bible hrilok na chu atak takin alo thleng ta thowani mesia local hun huak turin Jerusalem chu ain pe ta viawa achor no ta tak take